we may learn to seek God through our fellow men and in the country of His creation. We trust that your merciful eyes may deign to glance down upon our miseries and sorrows, upon our struggles and weaknesses, and that your countenance may smile upon our joy and our victories. Now that you are in God's glory, clothed with the sun and crowned with the stars, we look upon to you our life, our sweetness and our hope. Draw us onwards with the sweetness of your voice, so that one day, after our exile, we may show us Jesus, the blessed fruit of your womb. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, Pray for us, O Holy Virgin Mother of God. that we may be made worthy in the promises of Christ. Concluding prayer. Almighty and ever-living God, you have taken up body and soul into heaven, the glory of the Immaculate Virgin Mary, Mother of your Son. Grant, we beseech you, that, ever intent upon heavenly things, we may be worthy to be partakers of her glory. Through Jesus Christ, your Son, our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please stand. May the blessing of the Almighty God, the Father, the Son, and the Holy Spirit descend upon us and remain with us always. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good evening.
mayap at magrasyang bengi kay kayungan, sablang kapatad king kasalpantayanan. Kaniting banal a kapag masusyan, yabi at hala po karing kaya katamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Para king kaligtasan ning balang metong kaya katamo, laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong, miepektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatad tamong, mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kaya katamong ganaganang frontliners. Para king kapasalamatan dari Sardas at Luz Medina, Jonel at Josuel Pamintuan, Jeronimo Mangalus and Merla Mangalus, Hadin de Leon. Para king kebaitan dari Asuncion Garcia, Eliza Sabado. Para king special ay intenciones dari Christian Joshua Angeles, Leila Abiog, Mr. and Mrs. Lenin Malang and family, Mary Manette Pineda, Mary Grace Sabado, Joan Moreliano, ding St. Jude Tadeus Parish Pastoral Council, at ding St. Jude Village officers and homeowners. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Jesus Simbol, Alvin Tungol, Robert and Mercy Abara, Annalyn Ocampo, Rida Tiglao Pineda, Teresita Bondok, Pedro Arce, Joanna Bernas, ating anak na, Alan Guzman, Richard Cabalya, Merla Mangalus, Imelda Taliorin Maglaya, Milo Udan, Erika May Pulusan, Juanito Simon, Marlene Mangalus, Paz Suwing, Jose Mercado, Edna N. Niña, at ding sablang kapatad tamong masakit. Para king alanganggang kapainawan daring kapatad tamong mayango na biye, di Norma, Ramon Carreon, Edgardo Dalay Jr., Darrell Jude Galang, Lota Crisostomo de la Resma, Mirna Vital, Rodolfo Rosario, Roberto Lacsina, Felipe Rodoblado, Manuel Urdalas, Emmanuel Moreliano, George Soto, Elena Gintu, Rufina Flores, Rosita Aquino, Jose Carlo Tañedo, Santos Aquino, Ignacio Cordova Sr., Simeon Aquino, Jose Christian Urdales, at ding sablang kaladwaking purgatorio at detang ala ng makaga nakapakarela.
Balikdan mo ko at lunusan, uling magdilidili ko at may pasakitan. Lawan mo ining dusakot kasakitan, kaya kang patawaran sa blakong kasalanan. Anding meto nga pamilya ng Diyos, mitipon-tipon damungan, king lagi ng iba, ang puning anak ang puning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginutamang Jesucristo, ing lugod ng Diyos, ating pamakiyagom ng banal na Espiritu, manatili asanang parati kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Kakaluguran king mit mong kapakumbaban, ganakantalang ngeni at sisyan ding sablata mong kakulangan. At aduan tamo king Ginoo ing kayang kapatawaran, batang maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryo. Ginoo kang memili kang Maria, ban maging indu ning anak mo, iba't pa king kamumulan. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ginoo kang sipwak ng Maria kay king yato, ban mayat busya ing tao. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginoo kang linilong kang Maria, king pamangagli na king anak ning Diyos, ban matupad ing pangako na. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapataw daring kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alang angga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, ipagkalog mo karing kay kangalipan, inge pasabing tula ning masanting, apamisip at pamikakatawan. King kapamilatan daring panalangin ning Nuan a Virgen Maria, mabiyasa kay sanang marap karing kasalukuyan na kalungkutan, banmiras kami king tulang alanangga. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Pamamasang iba't king libro ng propeta Ezekiel. Pasibayang migsalita ka na ako ing Ginoo, ngana. Anak ning tao, ipakilala mo king saulang Jerusalem, ing makasumaming bagay depat na. Sabihan mo king Jerusalem, nung nano ing sasabyan ng keyo ning Ginong Diyos. Mibay siya king labod ning Kanaan. Metong yang Amoreo itatang mo, at tayo ihimamo. Kanitang mibait ko, alamang may mutot king kekang pusad. O menos, o mengus pus asin, o may malot keka king lampin. Alamang metong mang keka bandaptan na mo sa keka, ingin sano pa man kareti. Kanitang mibait ko, alam metong mang makiburi keko, miyugse ko king metong amalwalas amarangle. Kanita na man linabas, at ikit na kang kaso-kaso, king sarili mong daya. Makabalot kang daya, at ekwayam-yam, ing era ka iligtas. Pe paragulda kang antiing metong amalabong matanaman. Meragul ka at mesikan ampon mitas, at megi kang metong dalaga. Masanting yaubuging salo mo, at makabakabwak, dapot lubas ka. Inyang pasibayo kong linabas, king apansingan ko, king dinatang naing oras, asukat na kang malsinto. Pinalot ke king kanakong himalan, king lubas mong katawan, at pingako kong luguran da ka, kasalda ka, at meging kanako ka, nga naning Ginong Diyos. Kay ba't na nito, ginangwa kong danum,
at inos ko ing dayang at syukeka. Kiskusan kong larong olibo, ding balat mo. Pepay malanan da ka king imalan, abinurdan. Dininan da kang sapatos, amegawa king peka masanting diling balat. At dininan da kang aptas king buntok, amegawa king mapinong linen. At metong abalabal, amegawa king seda. Pepasuluran da kang pulseras at kwintas. Dininan da kang singsing para king arong mo, at tingga para karing balugbog mo, at malagong korona para king buntok mo. Pela mo tiyan da ka karing gintuang ponpilak, at parating misusulod imalan alinen, at sedang binurdan. Megan ka king tinape amegawa king pekamasanting nga arena, at atin kang pulot panilan, ampon larong olibo, pan pagkabiyayan mo. Alang kapara ing legwan mo, at meging metong kang reyna. Mibantog ka karing sablang bansa, uli nining ganap mong legwan. Uling ako ing pepalaguke ka. Iti ang sasabyanan ning gunong Diyos. Dapat gawa mong puunan ning legwan mo at kabantugan. Pan matudtud ka, king siping na ning ninumang lalaking lalapit ke ka. Dapat pakundanganan ke, ing kasunduan na gawa ko. Ing gawa ko kaya, inyang kayanakan ka. At kambe mo, gawa kong kasunduan, amanatili king kapilan paman. Patawaran ko ing sablang kasalanan na depat mo. Dapat emo lakalingwan deti, at king dinemo, meman akwang ibuklat ing asbuk mo. Ing ginong Diyos, yaing magsalita. Ing amano ning ginong. Salamat King Diyos. Dalita pakibat. Ing pakibat tapo, lipat ning mimwa ka kanako, ngeni pamatulan mo ko. Lipat ning mimwa ka kanako, ngeni pamatulan mo ko. King Diyos yang talapagligtas ko, ngayong kakong panaligan. At ala na akong pitatakutan pa, diri na akong sikanan. Iyaing ka na akong kaligtasan, nung makananong makabiyetula, king danop king mau. Lipat ning mimwa ka kanako, ngeni pamatulan mo ko. Pasalamat kayo king Gino, maus kayo king kayang lagyo. Ibali tayo karing sablang bansa ing dapat na. Ipamali tayo, ban mi parangalan niya, ing lagyo na. Lipat ning mimwa ka kanako, ngeni pamatulan mo ko. Dalit kayo king Gino, uli ning mayap adepat na. Pabustan yung itang balita, miras ka ring sablang bansa. Pabustan yung iti, malang metong king Sion, huli sakya at dalit, huling marangalya, ing banal ng Diyos ng Israel, at manuknangan niya, busal din kayang memalen. Lipat ning mimwa ka kanako, ngeni pamatulan mo ko. Talakad tapo, ban parangalan ning maya pabalita. Alleluia, 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 alleluia. Itangan po, Matako ke kalang ibuklat o Ginoo. Banka kulang akit ding makapagmulala ng katutuan ning kekang kautusan. Alleluia, 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 alleluia. Ingginong manatiliya kay kayo, At keka antimurin, pamamasa kay maya pabalita, agpanggang San Mateo. ligaya keka o Ginoo. King panahon na ita,
Ding mapila na pariseyo linapit la kang Jesus at burireng pakirakpan king ba magsalita na. Ngaran mengot ang geya. Ipain tulot na wari ning katamong batas ing diborsyo ning metong lalaki ing asawa na pauli ning isano pamang kasangkana. May kibat ya Jesus. Pawari abasa ing anti kaniting kasulatan. Kanitang kamumulan ing miglalang gewa na lang lalaki at babae at nga nang sinabi. Ulinita, ing lalaki lakwane itatang na at iimana at makyabe yaking kayang asawa at ilang adwa maging metong nalamo. Inya nala adwa no ne metong nalamo. Ulinita ing tao no malyaring pikawan yan ding pisan metong na ning Diyos. Ding pariseyo kitang dageya. Nung makanyan, bakit tinutos ng Moises kinging metong lalaki bayo na ikawan niya ning asawa na kailangan di na ne pang katunayan king pami kawanira at kaybat malyari ng kawanyan. May kibat ya Jesus. Moises pepaintulot ng diborsyo yu laring asawa yu pauli na ning kesyasan yu buntok. Dapat makanyan kanitang minuna. Inyangeni sasabihan ko kay kayo. Ninuman ing midiborsyo king kayang asawa, samantalang iti eneman migtaksil at kaybat may kiyasawa yaking aliwang babae, may kakasalayang pa makipangalugod. Ating lalaking makiyasawa king babaeng kewan niya na ning kayang asawa, may kakasalayang pa makipangalugod. Sinabi da ring alagad na keya, nung makanya ning sukat tukyan tungkol ka ring miyasawa, masanting pa ingena makiyasawa. Kibat ng Jesus. Bala ng tao, malyaring makatanggap king sinabiyo. Nunere tambong pagkalubana ng makanya ning Diyos. Uling biyayaliwala ring kasangkanan nung bakit atin taong makyasawa. Ating makyasawa, uling katutubo ra ing makyasawa. Atin namang makyasawa, uling ding aliwa sa sariyandong papakyasawanan. At ding aliwa, lamakyasawa, alang-alang siyag ning Ginoong Hesus ing kabaldugana ning pamakyasawa. Melino ng ning Ginoong Hesus king pamamasata mo kaniting kayaldawan ing kabaldugana ning pamakyasawa. Nga nang may ngamano ning Ginoo king may basang ebanghelyo. Kanitang kamumulan ing Diyos amiglalang gewa na lang lalaki at babae. Nga nang sinabi, tiglungane pa, nga na po ning Ginoong Hesus. Ulinita, ing lalaki, kailangan ning lakuan itatang na at iimana at makyabeya king kayang asawa. At ilang adwa, maging metong nalamo. No adwa, no ne metong nalamo king laman. King kapupusan na nung sinabi na ning Ginoong Hesus, nga na pong sinabi, no malyaring pikawan yan ning tao, ding pisan metong na ning apong Ginoo. No malyaring pikawan yan ning ninuman, ding piyabaya na, pibuklod na ning Diyos. Yan pinaman po, ing mipapasyag at tuturo na kay katamo ning bayong tipan o New Testament tungkol king kabaldugana ning pamakyasawa, tungkol king biye talasawa. Naning payabot na niti, simpliya mo po. Ing pamakyasawa, metong yang pamiyabe. Pero mo kabud pamiyabe, nune iti, metong yang buklod, abunga na ning lugod. Ing pamakyasawa, metong yang pamiyabe, daring adwa, maging metong lang. Pero mo kabud pamiyabe, nune iti metong yang buklod, abunga na ning lugod. Baliyo po, ing kaburyana ni nga pong Ginoo, aliwa po yung pamikawani daring tao. Po, ing kaburyana ning Diyos, aliwa ing pamikawani, nune ing pamiyabe at buklod ama natili.
Pansinan niyo po, kasiran ing daralana ning pamikawani. Kasiran ing daralana ning pamikawani. Kasiran karing miyasawa, kasiran karing anak, kasiran mo naman king pamilya at miyayaliwa pa. Dapat ing pamakyasawa po, eya mo po kabud buklod abunga na ning lugod. Nunay iti metong yang buklod akapilan man emo apaklod. Bakit? Ulinging Diyos, karingaduang tao, iya ing misan metong. Ing biye pamakyasawa, eya mo po buklod abunga naning lugod. Nunay iti buklod yang emo apaklod. At ne po king kalagu, ing amanong mitutunggen, balang ating kakasal, king amanong siswan, king kapampangan, eyaman mo kasal, eyaman mo matrimonyo. Naningausta mo kanite, pamiyaptasan puso, nga na. Pamiyaptasan puso. So mitatali, ing buklod, inyapin emo, apaklod. Pansinan niyo po, ding niyasawa kanu, may ngarila po kanong aduang bitis. Ikayong talasawa, ikayo ning asawa mo, may ngari kayong bitis, nung alayo ing metong, tilento diya, titikulya. Ikayong miyasawa, ikayo ning asawa mo, may ngari kayong aduang taram agunting, alayang kwenta, ulaga, ing taram na ning gunting nung metong yamo, dapat adwala. Ikayong miyasawa, may ngari kayong driver, ampo ing saken na. Nung kabudya mo driver, alayang saken, alang kwenta kanito. O nung kabudya mo saken, alayang driver, alayang ulaga kanita. Ikayong miyasawa, may ngari kayong cellphone. Nung ating cellphone, nagamit niya, nung miglobat niya o battery empty niya, ali, mangailangan niyang charger. Ban kanita, at charge ng pasibayo. Kaniti pong kapag masusyanda mo, ipangaditala po, tingay ganaganang talasawa. Na sana po, manatili lang miyayabe ng asawa na kabang-kaba. Ipangadita mo, kaniting banal kapag masusyanda mo, ikayong sablang talasawa, ikayong ating asawa. Manatili ko sanang miyayabe ng asawa mo, kabang-kaba, at eya po sana mapapaklod, iting tali ning lugod, abunga na ning kayong pamibuklod. Talagat ko aman po. Mit mong kapanaligan talang ipalad king Ginoo, ring kay katamong panalangin, karing balang kayo doanan ngayongan makibat. Pisan metungan mo kami king lugod o Ginoo. Ulitan niya po. Pisan metungan mo kami king lugod o Ginoo. Para king meto balayan ning Diyos. Sana apalaganap dala at asani king biyera ding aral ng Jesus, dikil king usto at marangal apami biyebye ning pamilya. Ipanalangin taking Ginoo. Pisan metungan mo kami king lugod o Ginoo. Para karing magsadyang kasal, manano na sanang pakibalwandang miyamasamas, ing katungkulan dang tanggapan at iyagpang ing karelang pain tungo labye, ing kaburyaning Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Pisan metungan mo kami king lugod o Ginoo. Para karing pamilyang Kristiyana, sana manatili lang tapat king metong at metong, midamayan king tula at kasakitan, at mibiyebye king pamisan metong at lugod, ipanalangin taking Ginoo. Pisan metungan mo kami king lugod o Ginoo. Para kay katamong makatipon king kapag masusyang iti, sana ataguyod tala at apayiral di makakristyanong tuntunan at gawi king pamibiyebye at ingatan ing dangalan ning pamilya laban karing maling kaisipan, ipanalangin taking Ginoo. Pisan metungan mo kami king lugod o Ginoo. Yabe tala po karing kay katamong panalangin ding makatuking kayadwanan. Para king kaligtasan ning balang metong kay katamo laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong
miyapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan ding kaladwada ring kapatad tamong mituran kaniting pandemya at para king kaligtasan daring kaya katamong ganaganang frontliners. Para king kapasalamatan dari Zardas at Luz Medina, Jonel at Josuel Pamintuan, Jeronimo and Merla Mangalus, Jadin De Leon. Para king kebaitan dari Asuncion Garcia at Eliza Sabado. Para king special ay intensyones dari Christian Joshua Angeles, Leila Abiog, Mr. and Mrs. Lenin Malang and family, Mary Manet Pineda, Mary Grace Sabado, Joan Moreliano, ding St. Jude Tadeus Parish Pastoral Council, at ding St. Jude Village officers and homeowners. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Jesus Simbol, Alvin Tungol, Robert and Mercy Abara, Annalyn Ocampo, Rida Tiglao Pineda, Teresita Bondok, Edna Enniña, Pedro Arce, Joanna Bernas ating anak na, Alan Guzman, Richard Cabalya, Merla Mangalus, Imelda Taliorin Maglaya, Nilo Udan, Erika May Pulusan, Juanito Simon, Marilyn Mangalus, Paz Suwing, Jose Mercado, at ding sablang kapatad tamong masakit. At para king alanganggang kapaynawan daring kapatad tamong mayango na biye, Din Norma, Ramon Carreon, Edgardo Dalay Jr., Daryl Jude Galang, Lota Crisostomo de la Resma, Mirna Vital, Rodolfo Rosario, Roberto Lacsina, Felipe Rodoblado, Manuel Urdalas, Emmanuel Moreliano, George Soto, Elena Gintu, Rufina Flores, Rosita Aquino, Jose Carlo Tañedo, Santos Aquino, Ignacio Cordova Sr., Simeon Aquino, Jose Christian Urdelas, at ding sablang kaladwaking purgatorio at detang alanang makaganakapakarelo, ipanalangin talaking Ginoo. Isan bayatungan mo kami, king lugod o Ginoo. Ngini po, adwan taming sarili tang kapagnasan. Oy baming malugod, biriyan mo ing mi bayitya ing kekang anak, pan mi katawan tao at mi pay lalam king pamaningat dari Jose at Maria. Maging uliran misaning halimbawa ning banal na pamilya ning Nazareth. Itingan po adwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Mipuri ka, Ginong Diyos, ng meto sikluban, uli ning kekang kayapan, tinggamiting tinapay ang pangmikeka, tinapay bunga ning gabun at pipagalaning tao para kay kami, magawang tinapay ning biya. Mipuring Diyos kapilanman. King kapamilatan iting mistero ning halak at tanong mga itulit kaya sana merakayanan king kayang banga Diyos, ang tiningmig pa kung babaeng may kirakya king kaya kaming banga tao. Mipuri ka, Ginong Diyos, ng meto sikluban, uli ning kekang kayapan, tinggamiting halak ay ang pangmikeka, halak ay ba't king ubas at pipagalaning tao, para kay kami magawang inumana ning kalatwa. Mipuring Diyos kapilanman. Manalangin kayo kapatid, baning kay katamong daon, matanggap ya, arapan ni Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan niya sa aning Ginoo, iting dawon karing gamat mo, ing ikapuri at ikaligay ning kayang lagyo,
king kaya katamong ikasaplala at ning mabidog ng Santa Iglesia. O iba mimiglalang beyit ning Birhen Maria, ing kabubugtungan mong anak. Tego laling na ing kayang katapatan king metong ama kapag mulalang paralan. Kabang darawon milake ka retingayin ning sakripisyo, mi kabus kay sana karing sablaming kasalanan. Itingan po aduan me, ing kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Ing ginuma na diliya kay kayo, At kaya ka antimurin, iyat na ring pusuyo, makayat nano king Ginoo. pasalamatan dayeng ginoo a Diyos ramo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karabat dapat at matulid ing pasalamatan dagang barati, ngat numan karino iba Diyos kingalangang gatlubos mayupaya. Kabang parangalan miya ing nuwan na Virhen Maria, mapalad yang dili karing sablang babay, ing malabirhen na kekang piniling maging induning bugtong mong anak, ing kayupayaning banal na Espiritu. Ing Birhen Maria meging tunay ning induning kekang anak, abait na antimong sala ning meto yato. Ulinita kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit minggegang ligaya. Layon makiabe kami kingalamtok ng dang pamamye kapurian keka, at ngamingang sasabi. Banal, banal, banal ya ing Ginoo. Diyos amayupaya, mitmuya ing banwa ating yato king kekang ligaya. Hosana king kakatas-katasan, mapalad siya ing daratang king lagyo ning Ginoo. Hosana king kakatas-katasan. Tunay ka banaloy pay kay panibadaning sablang kabanalan, ulinita pagparalang bumi, ing pabanalan mo sa nareting ayin king Espiritu mo ban para kay kami, malarilang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yamilawon kusang lubking pamaylas at kamatayan, kinuaning tinape, at pepasalamat yakeka. Pirasone at binyene karing kaying disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Iti ing kanakong katawan, amidawon, para kay kayo. Makanyan mo naman kay Badning Apunan, kinuaning galis, pasibayang pepasalamat kaya ka, at binyaning galis karing kaying disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minum ko kanite. Iti ing galis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talanganggang tipan, ami bubu para kay kayo at para karing saplang tao. Ban kita may patawaran na ring kasalanan taptan niya iti, bilang kapi gaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbantayanan. I Kristo meteya, i Kristo sinubliang mebi. Inyangin gaganakan miyo ipaing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo. Darawon miya keka iting tinape ning biye ating kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talaga darapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming bagam mo, kingi kami ngansanang mi sulo-sulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami nganding metong, ning banalay Espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco o kay kaming Papa, i Florentino ing kay kaming Obispo, i Pasiano ing kay kaming Obispo emerito at ding sablang pari. Ganagan niya naman ing anak mong inorma, ay naus mong meko na ketiking yato, antining king binyag mete yagan be ng Kristo, miragayanan niya naman sana king kayang pangasubling mebye. Ganagan mula naman ding kabatad ming pepay nawan at manenayang subling niya, ading sablang meyango nabye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan, karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya be ng Maria,
ing Birhen, Induning Diyos, kambe ng San Jose, kayang malugod at tapat ay esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, isan Judas Tadeo, agay kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian, king kay kabanay panawon. Puriyan dagat paligayan, kapamilatan ng Yeso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenad kaya, ibang mayupayang tuto, kagumning banalay Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alang-anga. Amen. 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 Ngayon po, manalangin damong mitmong kapanaligan at lugod kay ipa, karingamanong tiro na kaya katamo, ng Ginoo. Ipamin, acuban wa, misambang, yaing lagyo mo. Datangin kayarian mo, ipamintuan ing loob mo, ketisu ipantibang, wa mipamintuan ing loob mo, ing kakanan mi, ing aldo, ibiemu ke kami, ing aldo ngeni, ampoy patawad mo ke kami, ing salami ke handing pa mamatawad mi, karing mikasala ke kami, mga emuke ay saul king tukso, nunay kabusking maro. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king banawon me, panking kasaupaning kay kang pakalulo, parati kang may kabos king kasalanan at miligtas king sablang galigaligan, kabang mani naya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talabangapos. Uling kaya kaying kayarian at ing kayupayan, at ing ligaya, manggaman king alanganga. O Ginuming Heso Kristo, sinabi mo karingke kang apostol, ing kapayapan nalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babiye ko ke kayo. Emo sana babalikdan ning ke kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ning ke kang iglesia, at pamayapan me, ampon bilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alang-anga. Amen. Ing kapayapan ning Ginoo manatili sa kapilanman ke kayo. At kaya ka, Antimorin, Ipakita po ngening may kakametong tamo, king kapayapan. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, ibiye mo kaya kaming kapayapan. Niyo, ingke katamong Ginong malugod di Yesu Kristo, ing kordero ning Diyos sa milalako king kasalanan ning yato, mapalad laring mayaos king hapuna ning kordero. Ginu, ako matampang tanggap kaya ka, dapat ikas miyang amano mo, kumayat na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
Manalangin ka mo. O iba ming malugod, ngening tinggap miya ing sakramentong ibat banwa, adwan mi ingge kang bakalulo. Parati kesa nang magsaya, ing pamagmasusi king ligaya ning Birhen Maria. Atok yan milasa na rin kayang bakas, at masulong miyagom king misteryo ning kay kaming kaligtasan. Itingan po adwan me, king kapamilata ng Kristong Ginome. Amen. Bukas po pagmasusyan daya ing solemnidad na ning pangadala na banwa ning nuanaindong Virhen Maria. Alata pong misa bukas abak ing kapag masusyan king solemnidad, maganap ya po bukas bengi alas 6:30 ing Santa Misa. Dakal pong salamat. Siklodangan po. Ing Oratio Imperata. Manalangin damo. O Diyos sa ipami, lalapit kami kay kakaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi kay kayong kambila na tingatan mo kami, laban king pandemyang COVID-19. Ape pasakit na't may kamate na karing dakalataw. Ipanalangin mi ng tabayanan mula, ring taong mi tutukan maninton panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambila na tingatan mula, ring sablang doktor, narsis at ding sablang lilingap karing mi salunan. Ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mila retang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, retang miyango na biye. Pagkalam mo kaya kami, ingrasya mo kaniting masakit a panahon. Ban magobra kami para king ikakayap na ring sabla, at ban makasuyo kami, makasawap kami karetang at tsuking pamangailangan. Ibani ka pumikeka, ing patok nangan mo na yung pangakalat na niting virus, at ing pangakabos mi karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibye ampon magari kambe mo, king kametong aning banalay Espiritu, Diyos, manggaman king alang-angga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlungo kabanal-banalan ng Indoning Diyos. Emo sana pisawiling aklismi ke kaking kakulangan me. Nunay bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virhen. Virhen de los Remedios induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Maximiliano, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Ing ginumanatili kay kayo, At kaya ka antimurin. at bendisyonan ako nga ning Diyos sa mayupayang tuto, ing Ipa, ating anak, ating banalay Espiritu, Amen. ing banalamisa, midaune, umen ako ngan ngeni king kapayapa ng Kristo. Salamat, King Diyos.